شرخمندہ بنوکاک السلام علیکم نما خدمت ٹی پیشمس گلوکار لال محمد شوقی والیم نمبر 19 السیف اسٹوڈیو نوشکی اور گلوکار لال محمد شوقی نا رابطہ نمبر 033-7706-0153 خاص کر وڈم فرمائش کرنے حزب اللہ جان اور اونا مارنا فرمائش رے عابد جان اور نوشکی امدوانا فرمائش کرنے غلام جان مینگل جیرا گانا شاعری نلتون نوشکی قدرآباد ابراہیم زیبنا اور آواز گلوکار لال محمد شوقی بنسک امیر جان ثاقب اور استاد علی بیگ محمد سنی بنس استاد محمد عالم گلوفا اور نذیر جان نصرت بنس عطا اللہ سیمن جب صدقی سو زدی ارزک زدنا شوقی انتے خطا کنانی با ارامت کنا غلطی ناری دوست دا تڑک اگلنا نکشوا تڑک امو بالا دینا دستان کنا دا خنتی ٹیزڑک گندہ غارغٹنی بفا مورنگانے لغات پانے کی جوان افکنا گردو اسنا دی تتنی کمپا شوق غلط نا پاپا شوق نا چگی دڑپا ہی جذباتا نم دسکان سٹنی مونی پرپا نندولا نن دا فکری تن چلک شوق ذکری تن اسنا بیان ننتینا کرے نن عشق نا شوقی تن کن رودان سے دل بر شاغان سے خلق ٹیقا خر دا زبانے تنانی تڑ دا زبان کھڑ سیٹ بیٹیک نننی انتو سمجھانس تنانی انت بلانس مگراتی پو مرے ننا درونی مکرٹو غانس نیتونن عمرن سمجھان نکدانے اتخان نا فلسفہ اسکنا یار نا ددرنگی اٹی خوانان پینیان برزنی امپا بالیا چوکینی خلبا ناظر کو نا پینے گوڑا ننمونے غلط البا ابراہیم زیبا وسیدہ ہر کل مفق اس نشیدہ تینا من اللہ وش سک خلنے بس پاکا خدا ابراہیم زیبا وسیدہ ہر کل مفق اس نشیدہ تینا من اللہ وش سک خلنے بس پاکا خدا جب صدقی سو زدی ارزک زدنا شوقی انتے خطا کنانی با ارامت